Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Patriot TV mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Nkaba ngiye kwerekeza kuri updates amakuru agezweho muri aka kanya, aho ngiye kujya muri Rubero aho inyeshyamba za Wazalendo zatwitse ibirindiro bya Fardc ndetse muri Masisi. Wazalendo ikaba yakubiswe izakabwana nyuma yo kugerageza kwinjira ibukama. Nituva muri Masisi nitwasoza tutavuze muri Uvira, ngira ngo murabizi ko Uvira ikomeje kuba insanganyamatsiko z'amakuru, ikaba ariyo ikomeje kugenda yibandwaho mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yuko M23 ivuye muri Uvira igasura inyuma. Wazalendo ikaza ikazambya ibintu ndetse na Fardc ikaba yamaze kugera mu mujyi, ndetse nk'uko byatangajwe na Patrick Muyaya, uyu mujyi wa Uvira ukaba ugiye gusubizwamo igisirikare cya leta Fardc cyo cyamaze kugerayo, ariko nanone igihari nuko ngo ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa bugiye kongera gusubirayo. Ibi byose turaza kubigarukaho rero, ariko reka tujye muri updates ku rugamba. Duhere muri Rubero byifashe bite. Ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc bikaba byatwitswe muri ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuri wa kabiri imisevere, umudugudu uherereye hafi ya Musienene, hafi y'ishuri ribanza rya Musienene, umurwa mukuru wa sheferi ya Bwaswa muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. nk'uko societe civile Musienene ibivuga, inkongi y'umuriro yitiriwe inyeshyamba za Wazalendo. Bivugwa ko byabaye abasirikare ba Fardc basanzwe baba muri ibirindiro badahari. Bivugwa ko abasirikare bari bagiye mu butumwa muri teritwari ya Beni basiga ibirindiro bitarinzwe. Perezida wa societe civile ya Musienene yamaganye icyo gikorwa nk'uko inkuru dukesha Actualité.cd ibivuga. Avugana na Actualité.cd, umuyobozi wa teritwari ya Rubero w'umusirikare yemeje ibyabaye, ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye cyangwa ngo atangaze ingamba zafashwe nyuma y'ibyabaye. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike habaye igikorwa nk'iki muri ako gace, aho ku wa kane tariki 8 Mutarama 2026 ibirindiro byatawe na Fardc byatwitswe Ifusinya niba ariko babisoma simbizi neza, mu gace ka Musienene Katolo muri groupe Mayangulo muri sheferi ya Bwasga. Kuwa kabiri tariki ya 6 Mutarama 2026 aho basirikare bari batangiye kuva aho kugira ngo bajye mu mujyi wa Beni. Utuzu twose twubatswe n'ingabo za leta aho twaratwitswe duhindurwa ivu n'abantu batamenyekanye. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira muri Rubero, inyeshyamba za Wazalendo zikaba zatwitse ibirindiro bya Fardc kandi si ubwa mbere zibikoze. Abangira ngo murabizi bahora bitana ba mwana, ni ibintu bisanzwe dukomeje kugenda tubagezaho muri updates. Reka twerekeza muri Masisi. Wazalendo yakubiswe izakabwana nyuma yo kugerageza kwinjira ibukama mw'ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 Mutarama mu gace ka Bukama muri groupement ya Bashari Mukoto teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Habaye imirwano hagati ya AFC M23 na Wazalendo nyuma y'igitero cyagabwe ahitwa Pilote. Amakuru aturuka aha aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zacengeye muri Bukama ziturutse ahitwa Nyita Biroha, bituma habaho kurasana kwateje icyoba mu baturage benshi bahunze berekeza muri centre ya Mweso. Iri joro byari bigoye cyane kugenda, amasasu yavugaga ahantu hose. Abawazalendo babanje gutera Pilote mbere yo kuza hano. Agarika ari Pilote wa Pilot Rwanda cyangwa Pilot News TV, ariko bakaba bahagaritswe kandi muri gitondo ibintu byongeye gutuza. Uyu ni umuturage utifuje ko amazina ye amenyekana, avugana na Kivu Morning Post mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imibare y'abapfuye cyangwa ibyangijwe muri iyo mirwano ntiramenyekana, gusa muri by'umwiru Wazalendo yakajije umurego mu bitero bagaba mu bice byegereye centre ya Mweso nka Kanyanguhe, Pilote na Bukama. Ni ibitero kenshi bihekezwa no gusahura imitungo n'amatungo by'abaturage. Abaturage ba Bukama bakaba bahamagariye abayobozi kongera abasirikare ba AFC M23 muri iki gice kugira ngo babacungire umutekano wabo n'isoko ryabo.
ngira ngo rero murabyumvira neza ibya Masisi ubwo Wazalendo yakubitwaga izakabwana na M23. Nitwasoza rero tutagarutse muri Uvira ikomeje kuba ikibazo ku rwego mpuzamahanga aho ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo ubaka kandi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc kikaba cyatangaje ko cyongeye kugenzura umujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko AFC M23 yari imaze igihe iwugenzura ifashe icyemezo cyo kuwuvamo. Fardc yemeje ibi mu itangazo yasohoye kuwa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo za AFC M23 nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce twasange na Ruvungi mu birometero birenga 10 gato uvuye muri uyu mujyi wa Uvira. Fardc mu itangazo ryayo yashinje abarwanyi ba M23 ivuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda gusenya no gusahura mbere yo kuva muri Uvira, ariko umuvugizi wungirije wuriya mutwe Oscar Barinda yanyomuje ibyo birego abwira BBC ko ibyo bashinjaga M23 harimo gusahura ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba byose byerekanwe ko bigihari. Ni ukuvuga ngo ibyo bavugaga ko M23 basahuye byose byamaze kugaragara ko bigihari. Igisirikare cya leta cyavuze ko abaturage bagera kuri 20 bagaragaye mu bikorwa by'ubusahuzi no guhungabanya umutekano bamaze gufatwa kandi bakaba bazagezwa imbere y'ubutabera. Amakuru ava muri Uvira avuga ko habayeho ugusahura ku nzu za leta, ku biro by'umujyi, ku biro bya gisirikare, kuri hoteli yitwa Suzana y'umuntu uzwi nka Mucepe n'ahandi. Oscar Barinda yavuze ko ibyuko AFC M23 yaba yarasahuye ari ibinyoma, ati ibyo ni ukubeshya. Batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda, ariko barabyerekanye birahari, byose birahari, nta kintu na kimwe cyahavuye. Fardc ku ruhande rwayo kandi ivuga ko ikomeza ibikorwa byo guhamya ibirindiro muri ako gace ka Uvira ndetse no mu nkengero zako kugira ngo barusheho gucunga neza umutekano w'abantu n'ibyabo. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, avuga ko kuva Wazalendo na Fardc bakwinjira muri Uvira uyu mujyi wahindutse isibaniro ry'imirwano, ihohotera n'ubusahuzi ndetse n'imvugo z'urwango. Abatuye muri uyu mujyi kandi bavuga ko ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo bawugarukamo wongeye kumvikanamo urusaku rw'amasasu. Kuri ubu bivugwa ko umupaka w'u Burundi na Kongo wari warafunzwe n'abategetsi ku ruhande rw'u Burundi ushobora kongera gufungurwa nyuma y'uko ingabo za Fardc zigarutse muri Uvira. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo AFC M23 yari yafashe umujyi wa Uvira. Ibintu byateye impaka cyane kuko byabaye nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo mu muhango wari uyobowe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Nyuma y'iminsi 3 M23 yavuze ko ibisabwe n'umuhuza Amerika yemeye kuva muri uwo mujyi, ariko ko hagomba gusigara hagenzurwa n'abantu badafite aho babogamiye. Kuwa gatandatu nibwo M23 yatangaje ko ivanye umutwe w'ingabo zawo w'intorerezi wari usigaye ucunga umutekano muri Uvira, basaba ko MONUSCO yohereza ingabo kurinda uyu mujyi. Ku cyumweru mu gitondo abarwanyi bo mu mutwe ba Wazalendo bahise bagaruka muri Uvira. Ku mugoroba w'uwo mujyi ingabo za Fardc nazo zatangiye kwinjira muri uwo mujyi. Ni ibintu bikomeje kugarukwaho rero ukuvuga n'abayobozi ba Kivu y'Amajyepfo bo ku ruhande rwa Kinshasa basanzwe bakorera n'ubundi mu mujyi wa Uvira bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ngo bakaba bagomba guhita baza mu mujyi nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta wundi ni Patrick Muyaya. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.